Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila magingo anga yongeye gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo akavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatanya na Leta ya Kongo cyangwa bari ku butegetsi bwa Leta ya Kongo mu gukomeza kutumva abaturage ndetse yewe no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu gihe mu karere ka Afurika yo hagati gahura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagiye hafatwa ibihano bikomeye cyane n'ibihugu bikomeye cyane. Muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano uwahoze ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwe Joseph Kabila. Ibi byahise bitera impaka zikomeye cyane mu buryo bwa politike mu mubano mpuzamahanga hagati ya Joseph Kabila ndetse n'ibindi bihugu by'ibihangange biri hirya no hino ku isi hatandukanye. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Joseph Kabila, yakiriye amakuru y'ibihano yahawe maze avuga neza ko aya makuru rwose ndetse n'ibi bihano ari ibihano bidafatika. Asobanura ko bishingiye ku birego bidafatika, ntabwo ari ibyo ngibyo gusa kandi ibindi bikaba bishingiye no ku bimenyetso bidafatika. Iri tangazo rinagaragaza ko ibyo birego byaturutse ku mvugo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja kuba bushobora kuba bukoresha aya mahirwe mu rwego rwo gukandamiza abatavuga rumwe nabwo. Uru ruhande kandi ruvuga ko ibi ari igice cy'umugambi wa politike wo gucecekesha ndetse no kumwambura ijambo mu bibazo birebana n'igihugu. Ibi bikaba biri gukorwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abakomeza kumurwanira umunsi ku munsi bwije no ko bukeye. Mu mateka n'ibihe bitandukanye, Leta ya Kongo ni bimwe mu bihugu byagiye birushaho kugaragaza neza ko gutera imbere ndetse no gukora ibikorwa byose ari kimwe mu bintu bigoye. Ni munyemerere ko umunsi ugaruka kuri ibyo bihano byafatiwe Joseph Kabila. Amerika hamwe n'ubutegetsi bwa Kongo bashinja Joseph Kabila kwafasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Uyu mutwe umaze igihe uhanganye n'ingabo za Leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho ukunze gushinjwa guteza umutekano muke, kwimura abaturage no gufata ibice by'igihugu ku ngufu. Ibi rero bikaba ari kimwe mu bintu biri gutuma Joseph Kabila akomeza guhanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa United States ivuga ko ifite amakuru agaragaza ko Kabila ashobora kuwafasha uyu mutwe mu buryo bugaragarira buri umwe wese kandi mu buryo butandukanye, nko kuwushyigikira mu rwego rwa politike cyangwa mu buryo bw'ibikoresho. Bityo bikaba bituma uyu mutwe ukomeza kwiyongera hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntibarega Joseph Kabila gusa kuko bavuga neza ko ibi ngibi byose bikomeza kuba bifitemo uruhare rw'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo gusobanura ikibazo mu buryo bwagutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinavuga ko n'u Rwanda rufite uruhare rukomeye muri iyi ntambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ivuga ko umutwe wa 23 uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda. Icyakora perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, yagiye akana ibi birego inshuro nyinshi. Yavuze ko u Rwanda rudafasha uwo mutwe witwaje intwaro wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko rushyigikiye amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Yongera ko kandi uwo mutwe wese ushaka kugira uruhare mu gushaka amahoro muri Kongo wakakirwa neza. Ibi bikaba byarifashishijwe nk'agasesenguzi bamwe mu butumwa bufunguye, bakavuga neza ko u Rwanda rwose rufite uruhare rukomeye cyane muri ibi bikorwa. Abandi akavuga neza ko ibi byose ari bimwe mu bintu byapanzwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Joseph Kabila. Ibihano ntibyaje byonyine. Mu kwezi kwa Werurwe, Amerika yari imaze gufatira ibihano bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda, ibashinja kugira uruhare rukomeye cyane mu gufasha uyu mutwe mu 23. Ibi byerekana ko Amerika iri gushyira igitutu gikomeye cyane ku bantu cyangwa ibihugu byose ikeka ko bifite uruhare rukomeye cyane mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo gufatira ibihano Kabila bigaragara nk'inyongera mu bikorwa byo kugerageza guhagarika inkunga iyo ari yo yose ishobora kugera ku iyo mitwe cyangwa ku mutwe mu 23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Nubwo ari gushinzwe ibyo byaha byose, Joseph Kabila yavuze ko afite intego yo guhindura ubutegetsi bwa Kongo, ariko akifuza ko bikorwa mu buryo bw'amahoro. Ibi byerekana ko ashobora kuba akiri umunyapolitiki ufite inyota yo gukomeza kugira uruhare rukomeye cyane mu miyoborere y'igihugu, cyangwa ngo akaba nifuza kuzaba perezida w'iki gihugu n'ubundi mu gihe kizaza. Nubwo itariki y'ubutegetsi ndetse nubwo atakiri umutegetsi muri iki gihugu, gusa biragaragara neza ko Joseph Kabila yiteguye kongera kuyobora igihugu cya Kongo uko byagenda kose. Yongeye ko kandi ibihano bishobora gufatwa nk'uburyo bwo gushyigikira ubutegetsi buriho mu gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bityo bikazaba byakomeza kwiyongera umunsi ku munsi ndetse no gusenya diplomasi y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwisesenguye inkuru mu buryo bwimbitse, hagaragara ibintu byinshi by'ingenzi. Politike mpuzamahanga, Amerika iri gukoresha ibihano nk'igikoresho
icyigisho cyo gushyira igitutu ku bantu cyangwa ibihugu ikeka ko bihungabanya cyangwa bifatanya n'umutwe mu 23. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje gutungura abantu benshi, aho benshi bakomeje kuvuga bagira bati ese ni ukwera iki ibi bintu bishobora kuba biri gukorwa muri ubu buryo bugaragara kandi mu buryo butunguranye gutyo. Ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze igihe kinini cyane, imirwano ihora hagati ya leta ndetse n'imitwe itwaje intwaro nka M23 ikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirego bishinje u Rwanda kugira uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira M23 bituma umubano hagati y'ibihugu byombi mu karere k'ibiyaga bigari ukomeza kuba mubi cyane cyane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo atari Perezida Joseph Kabila afite ijambo rikomeye cyane muri politiki ya Kongo, ibi bihano bishobora kumugiraho ingaruka, ariko nanone bishobora kumwongerera imbaraga umuryango we bamushyigikiye umunsi ku munsi uko bwije ndetse nuko bukeye. Bimwe mu bihano bikomeye cyane byafatiwe Joseph Kabila tuza kwigaruka mu cyegeranyo cya mukanya, aho tuze kumenya si Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahannye ute Joseph Kabila. Mwakoze cyane kubana nanjye, ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Stay safe, be blessed, we love you so much.